malungil sil marbe kadro huy. Agi mal mereng asuli uguk na mo sa mo makatian niya. Output si era kau sa. Diwa igal ka program. Ang atyal lawan kita ko host sa program right dun sa interview. Tiragal terul contributor sa program Mr. Jackson Henry, Mr. Moses Udo. May amal sa Tede Rubak. Nagmamura program lagi de Mr. Henry. Bakmutial lol ko yung maskaw magamakot ako ratok tinara lo basa yung tapigaraw. Ya kita maral mediwek. Mergo yang morning akhir mangit. Malmasaw tial de ko. Okay, malmasaw le Mr. Gambes, kama Moses Mayowel. Ako na umakalal may so lang omdas wa tiagidle kora trend rebelal el angal. Kadang ka comment ay gagidle to kora media. Direct Lawrence beto ka gagidle public hearing, senate hearing ra maraile. Mang kwa riswakal mutul emphasize le tingin gidle tewal adang artiang. Kwa sa selve tu tiang about the okla. Isulul gol wala arab tulud se tora media as a journalist a commentator se o magal tukol bodol ko ay gal offender ang idilad malube kadagora malukol for the purpose lukora amrula malamalan niya adal bulu ngara hindi as a citizen rebel idil ultimo the opinion gid hopefully the purpose nga end of the day and kadruli belon mongil bulum the enjoy caring the tabalwat. So we have a right to decide what's good for us. Kita topic nga. Question. Tial krolsina ang salid adang enemy gid. Ma aktimo duli tiagi del tokoy el tianga dilub ratemela tamir mengasaw. Ngamlora press conference emphasize mas Palau is a friend to all and enemy to none. Tabul gulak mas gida dia ka enemy rigid. Mang malungil tokoy. Hindi kami ruba ka madangik mas namostat ta military mal misi ilmay. Ngungil kama atang yawra sumama military ma other kita mla welcome retir. Hindi silway say en direct putra business community ma bibi adra blut mas tial military presence rebela tiang posture North Korea adang Sina maskum Sina ngra ised mang namoringi tiagi del delwil alu bagalel boltum la del walad kita adra Sina kita del el follow sel tingala mga sok mo kita jaka inimirgid kami madangi rubalo ko muy news former alu bedi president ra FSM el Panuelo alugong lora at Taiwan al negotiate some kind of aid package as kumo to change from mainland China mo Taiwan. At the same time, Honduras agugsual ship from Taiwan mo mainland China. Ngora marala to kora migil musical chair. Ngora uso ko like gale gingalan mo ngemay. Di nga ka teka tita position kay kami rubake. Masi the best course of action of rebela wadungu e medala kada decide yes or no e either remain neutral e tida the swek askum kada remain neutral e ngaria chance gida ngaria dungu askum kada guk masendia ka as close na mal si limam e direct el to meladro ngida matayuang e direct el guk kora mo create a diplomatic hassle gida ma Amerikel e tegide le one China policy mga ka omdas mas bay de neutral seguir el position na bay sila abela el benefit atora kaysay matutora tourism kung may tegi del poll tilob da Amerikera year 2019 etekbulwa se 81% trar ada Amerikel bel poller tir akbula se China is a threat to the United States. Mangarngi at tergibel paranoia rar adram rigel le tomes rakli si ela sinal mral moklo ma budget tertire kami ruba kamla mo $230 billion ratarrak mang galtara professor agagi dele Oxford University gomesa opinion ngi malwasi Amerika kale bla tergibel kora a simbaling there's a new player in the
in the baseball field. I say, di bodo mesa record de mirubak. Amrigel, amora Vietnam War, amora Korean War, direct gal tablol kol magmadam tamlarngi. Recently, tamngara Afghanistan, bamra Libya, mora Granada, Panama. Iya record ram Rigel gora policeman rabulad. Dido mesra asina, serat temela Mao Zedong en blarngi agora contribution ngin mora Vietnam War lemle donate gidile ammunition boys kadar magamat. Disera almada Mao Zedong, that was the end of it. Esera Bible premier ang gidile Deng Xiaoping, emle change ra course sinak masekdo siga siobay. Economy agot. Mang within 30 years, asina dimle from a farmland agrarian society mo tara superpower, el at number 2 rabulad. Mang adome sa history asina to me in the Algeria del bay Dr. Til history tira tagida always been their foreign policy. Number 1, non-alignment. Bergula dia el sign a treaty lo bentrira ngot el bulul. El pumasa kada mo partner ang makamat. Sige tara amle kot el policy tir. Awang erung a peaceful coexistence. Mase kamamra da sina wak ngarabulumam, kami ang ngarabulumiw, ide ka oraro. Bukti murul lagi murul lagi murul ella kada kora mo klasa galu de Swede. Lagi kita do mes history ra terkol sina. Ulak malgoy gang kita adar belawa tal bulwada kita ospet esel garul ma geizai. Idal sa swad el mura position kumase tial kol sina inimirigid leng because ang arsodara mirigila marmang. Agumdaswa a policy makers gida balom da artik mas may maintain seguida tingalar mga south mas friends to all enemies to none. Asina gale by kloa al klol madaktra tele military Amerigel lega kita statistics Amerigel may el tal tela la base ngira bululad ra 70 nations alin mal de shabal ngirma 120 a base Amerigel ngara shabal. Ekdugur mora agitele Okinawa in 55,000 el soldar Amerigel ngara Okinawa. Direk ngara air base tirisay. Senkel I think in Kadina air base. Why say? Direk el 7th fleet. Tarakot el powerful el navy Amerorara South China Sea. Di sila soldado nga sige del 7th fleet 27,000. 155 ay di sila skogil nga ragel dilire. 70 diala nga sige del task force. Okpong if anything galel by klol sina madaktra Amerigel. Retriga di nga doorstep ra klol sina. Ma adomes ringi tiagi del koramla put China masakaleda container tir. Rather England lak masih. Rather Amerika kale balbal paranoid. Leng tig adana mostat tel checker tir. Di on the flip side ng irmang. Sel tingin la baterira gira Xavier Father Francis Caesar lak masih by malungil. Le selong itin tiga sinal korat tribal manglo military tir. A spotlight tamer belaw ma RMI ma FSM. Iya kita udo del domesel mermang. Mang 83 gal makol blum ngara geopolitical tussle mong emay. Kita to remain neutral. Le about the parter tir hindi kasi edel win. Abay the neutral so lang ngara sa edel win ringi. Le hindi ka align with any of these nations kauraro. Recently, tilob na news masih Australia, adirekal namo tribal paranoid tanamo maara nuclear submarine tir. Mang yagida do messing ngora international chess game
Sina mo batalgib, tinawuk mo batalgib. Di, as long as kita remain neutral, mal ngariat ngule, kita record mlamay. Aklungela economy ra Sina, even though ngariya COVID, $19 trillion sa GDP tir. Amrigel, at 26 trillion na GDP tir. Balgula di, a difference nga di 7 trillion. Ay di sira adra Sina, 1.4 billion. As kung mag-continue lopko gitial economy tir, et mol take over Amrigel is the number 1. Hindi ka sabi dal oy tiya Sina girma. We cannot ignore role Sina because they're here to stay. Well, of course kita manik mo si media mal ko tradal tora Sina le trigam la Pabalagil Island ra gagidle South China Sea. Idire kang arigel so-called death trap to laba loan almost ada Africa. Dia kal haram temul malaygel collateral agel loan. Mangita isira blulat. The meantime, ngari dire kal record til ngari blal rule mera blulat. Akot Asina contribute til mora UN peacekeeping force. Agil rogul blura blulat al ko ngari urdig ngi tira donator soldado al mong maintain a peace agel blu. Setra lorur ngi. Ong erung Asina amla spend up to $340 billion mura agel blue المغتيغة الدياغا infrastructure tir. Itamla mo remula. Tumor Africa tanar mula rail. Moria sensya. Mla to a private enterprise mura blurir. At the same time, it direct na donate up to $60 billion sa donation mo tir. El al time abrul ad Asina a leader abrul adra togora solar panels. For every $1 Amrigel spend mura a clean energy, Asina invest at $3. Mang 50% ra rogul green energy ra other all time asina nga rueringi. Kita statistics. Meantime ng irmang currency reserve. Igelu do del gel di paragal currency tir. Tira ko to ka do dira bul adale. Alas del chegra internet ng $3.12 trillion. Amrigel on the other hand Abulsira $31 billion. I'm sorry, $31 trillion. Edi maral borbap. Mang gida mal giredel lomesa gida statistics, ma history Sina. Edi agabod telor tigel guk ngara left tek malwasi alia Sina molto malmiu. Kadomesa history tir india ka history tir mla colonize gidil bulu. Alobet invader ng gidil bulu. By giredel stay neutral. Seguida ko message ang message ngak le as the time goes on bolboto ka military presence tiang e kada mo lobrius mase gled tial krol Sina galel enemirgid e dia kalungil to sele dorens mase China is a bully leng at tigel professor Oxford University akmalwasi the best thing Palau can do in any place in the world, alakam chastise Sina. Lakam di manay sa tik mo tumakital at. Bahay mo siga aldo ulel, mga ragel duk humanitarian projects, wa global warming, green energy, fight tayo gagidal human trafficking, gagidal common ground sa edad makaloryo ringi. Legang affect na rogul blura blulaad. Especially gagidal cross-border crime. Aring itrigel adra Sina namo dibus. Trigel gidel mukmag Sina mase beda bol Jonah forces rigid. Edo sigir trigal at. Mang point nga mase let's work ragel area ng area common denominator gidel mora close Sina. Lebelawa we need more foreign investment. We need tourism. Kita lo mesra Shabal ma Korea igel ble main market rigid even Hong Kong at Macau mang madrid ka down mang dosiga esel source ra tourism ni berbelaw leng at the end of the day a krisi el belaw
At the following, di follow di mon mura imol tokoy. Economics, maudod. Jakal makngita ada continue engage ra legal partners gid hindi dibires sinamal lakadamay ka position either yes or no may the neutral tarak say la angarya sa edel ngurgi gida emerging economy we need partners in the field of tourism ma field of economic development. Sige tadi posisyon ng hak len dal ngarang at time amral moruay ma global politics at change man dia kaduguk pol lobriu sulmura imol side ito malida raw riul. Sige tadi posisyon ng hak kuman masar turubak. Sorry, Mr. Sandy, kapo yun ba? Yang jangan kami tahu gitu, yang sinang sekali lah bro. Ya, mame lebay merubah. Mama ada history, bukti ada rakam subah history. History, political science, rablo ablo. Ina toy kumna se sugum gitu mo ringa. Mo muriya to longole. Malu ko mesa tua tas di mo ta dia. Belum. Ingin mo mesa history di mas. Kiben ngara Maria history gitu loh pengkelam mikir naik. Trigger dalam marai. Naria apa sisi lagi dah alhamdulillah syuha. Itu boy, gitu tuh kayu kayu pintu kalau alam mikir lalu betul kuat apa kayu kayu. Jadi hari ini kita belum sekelah sisi lagi. Apa Maria, Maria conference lagi belar 2018 nga kami MC. El profesor na Sina, ma Taiwan, Miguel, ma Australia, ma English, ma Siabal. El mulsu barulela umrayar kita atray kalimus. Sikit kami ikram tialia kal. El mobil kata sikit ada bela ulmu Southern China. Itu yang Maria wa Taiwan. Agora waktu lah tu, mungkin apa yang orang kita kenal, lagi mau meral melo pin me tiang mampu huripin baru. Nah, me MC mak, aku bukan orang tinggal, ada tinggal profesor, setiap merah le multu itu ni, orang tertidak, orang semua belam nak sini. Terus aku tetap lorak language. Imlora umsubra utu umsubra kalau wala amrula lato ma dire umsubra umrara tol adra set ke gitu pasu esel bolo ol taigel kla pasisi ugit magi ngalgi mo masamu tu challenge aku MC kira Osel bolo tua tinggal profesor tinggal agam am suba gel tekala tainala kayak gitu kamu sebelum itu suba seguida kamu tilu asik kok Taiwan top patay mo tiget mal maral atat mo gel la ala ngar wakit ali taklir ma asal sir ma malama ma gal de tuder le gel kulu dir itu sih ya kita meranar sen saya kita kisah kalau kayu gitu mungkin kisah saya bersih hari itu logo itu akan bikin berapa berboy tara hasil yang mendengarkan history ini kita betul entar telah ram betul bersela ada sinam gip kau bisnis Tom Arahai. Yang dari yang story Tom ada bela kalau lain no mostrar ada sih. Mas dah bisa ada bisa ada mereka masuk ketemu susuk mu. Anyway, kita ngaringi saya gitu. Ini mai, jadi nak katal bel
Lola sila katal pero lodongin usi bagi lola na luadan mo gira although the kashoban maru ko mo si embrel was in mare emrata malgrado mo bibit ko was kita blor emela 1946 yani ena legit sa igen mare will mo trusteeship no adon pro regit mo sistema mo suet digid mo do units urtega primel am digel was ya digel a mare unit to banget negotiate na banget ibu nga sa bed moral negotiate na banget rulit do more unit mergo bagal keluar makabet mayang dan misteri itu hara regit am do tegid mungkin mereka kita nggak tinggal lama lagi mulai segi dari mana domestik luas alias sila din na lola sila potongin dato sisi pagi sila para Rusia timlak ngayon masih pemgerar aking ada gini mau lihat pikir orang dari berapa saya udah klon montai tokan mo tipila dengan el ama lama el tira no mudando rasina ma Rusia ya katarti na yo ulit tio se igamam ki pamilya na kim pos amay gal indiri ral dimla etili because program digela ba dapat mir el am emrur mir la kontra ibor eungi temelang tio sisra asundara mati hindi ko siya kimla ko ngayon betul na di perspektif kilon jalan ngayon na natira ri pwede na sa luwat ya hindi mo mahelos kaya giro pesera por breaks tam bigala asira mal belar giro se por nariya no ni brother giro pero se por gas una suerte ser mal beses tu pora turis tu pora pa tu ambodam tu pora soba tiya kita di mon soba ito hindi ka kasi atam bigel lo bigel say this that was remember 2014 tourism welam lo así se comes la future soba especially de quizá los magara atam bigel mo sis touristic me Maria Wakarabian tin to ko news ma Hawaii tin betul juga hari saya juga pengen momes gitu momes saya interest tiga di luar gitu loh aqui mo sois apa mo igual news como igual news mo protected nggak bisa kalau last name sih terus sih kasi itu protect alami protector gitu kira waktu ame atar ame bukan ya barang kita dia kata also brigada also porque kita harus pegang dulu sedikit also orang bikin kita nggak ada nunggu dia melalu baik terlalu itu lah mengelama kayak ngau itu ketak history awal mengambil tua pertama pasti apa kita sudah tim bikin simple lazim aku nggak suka ada kalau kita dulu mau mungkin lah Taiwan mampikin beli usaha Cina Dia ngwai se ngaga awasi armere dereda malmle melom salary ja le hotel le bela al sales ba security ngi adul dersim sablura mari betul dongur segi de rigutse melk murgi de wase agagi moru le gim so ak ndigum daswen dimla kal stober gi de medbora economic relationship Tiyan lo sa otarngia kita matengir rogu rablu adre al sil silwase sel dubar mora Ukraine sel dubar mera Pacific Island ya kung nasa Amerika lahok pusmak sige part mga kamaktira kam lamora sina hindi mbay sel dalawang ulit kita masina rato ko rule adiya ka simen malangit tergi tabay adre bela kung nasa mbay tira adi tilo maktak tertir
Yang itial bled sa ngiril kontrat kita mablur Amerikel wase the protector mablur bela. Ngaka sira kadar olbira lula sira dokot mo nga adar wilir kita mar adar Taiwan. Itu tebdia program na Taiwan na soldado na dia lelme. Egirin mera kuran deng mornya kora. Ol hotel aktisi la Taiwan maklu siya birnya kal mora. Presidente bela o mana government bela wasi adabora gempo. Itu di soldado Amerika si lo mai selawa bosir. Dia kata rablu yang saya degiling ergi. Makum das tial de luil lagi de lagi de mar adar Amerika part rabul adar rogir. Dia accept ra factor wasi. Asina dia kabelo makmad ergi. Di medor lagi daw magmadal mo. Lagi to kotel medertir. Lugo mong kotro makas. Iti ay yabol do ordengi. Ya lastel bakasel o ila langar sa mga ngargir. Anyway, mensegi dil tokor bula rogi da mrigel langartia. Mbay gira dil malgora mrigel dirgi durwase. Ngaram ko mo osmri sel simre ekonomi. Leng kita matangani bela rogi. Tadi adra sinam na rulid mo mo. Milta mana deng warga tunga Huawei memang ketemu lagu Rusi beli lalu biteringi. Mlo dia ka hotel room sergi dele hotel kita amal Melario. Betul makata orang igal betoko ka hotel ablur bela. Makumda sa tangar sige dia ka bod makasakla. Len dia ka sabihin mo soldar tin men Amerika la tong tingam dala tuang. Sige na bay dengan tengah terni. Mak aqua de swim. Open na sim bol sa irar adar belaw directly law siya bay tin madra Hong Kong mar adra Sina. Din dia kami ngalak na to na siya bay leng Amerika lam bakar kita sekretareta. Sige da. Engya madra Taiwan bay diplomat madra Sina bay ekonomi hindi uwin. Adi problem kita tiro na to kita di mga simra wa makaw mga namang. Ito ko ra malmo confused kasi kita nganam ko ise. Hindi I believe in what you're saying. Economic part trablula kita kmedertir. Matakaw siya ba ba yun? Isi kami metra eh. So, wala itu. Ini mah aku kau tial magmosel tapi karo. Saya belum lalu dari belah maya klasi sehari dia belum logi eliran last. Terus kita belah kita nasionalis mal mulai orang sudah actually saya bodoh mesa orang kita baisel mulai orang ngal mal maklot tu telera kelangar sil setir do ngedau ini itu kalau doru la toy makmok ini aku mesra tegi de sil sa yuter elal raket tergim asar mo pun. Muayal kora loy istul. Ya. Gerreul kiren. De apa tadi itu murai kan berpol. Kita aku tu cloud ali dei malu kita berlara. Mo aklo lo ma tu Michael tu ya aku mes tian nomor kerja kan kual kurat. Oi. Tum das sungi kita orang pergi lekos elang. Kita serbat betul ada mau ya lagi. Karena hal aku termaklum tu tadi kalau dia beras orang lagi mangkir. Dia punya luasan. Kalau mesel al maklo umrah, orang lagi tadi oh tidak lah tu. Orang lagi tengah kalbus ya, mata asal kalbus. Jadi sih nggak udah mata besok. Atau kalau lagi di merah raku lara, itu belum itu smet. Dia punya luas, kita kata meral betul kan. Sel pumes, kita orang bernilai. Pon mutra orang lagi terlalu sih. Jadi kalau kerja rak level lagi, masih orang lagi. Dong kita kerjain was, kita Indonesia level lagi. Orang lagi terlalu sih, selaga di moda itu atau orang lagi. Itu baru itu masalah lagi gitu. Ini kalau tiga sebelah tohi itu malu betul malah arti malu betul ini. Leng nama muda aktor. Itu gitu oh orang apa lirat parents. Di dalam keren penuh baiki. Kan tiga sebelah orang lagi mau roy dah el tela belum atau letar mereka
omrul ngapa. Namu kira tersel torredra apa yal keluar di mo ya agamma. Namu kira tuh mes tial pelur belaulas. Kita itu madrigal tela. Tela kan morar ela. Ikut meklik tial pelur itu punya mas. Sebelum kau itu tial mas. Itu marah tial pelur mau dia ada. Ataktur setiap di bawah au. Pelur orang elang di tela. Dartal ada sih. I see. Kita mendengar sih. Asal omem. Tatam dengar awal dartal ada. I see. Ini kan dia nggak, mereka perlu berapa bertahun, di negeri kan perlu, tak lagi. Mengakmal kau dah sunyi luas sih. Asumum tirgal ibu kalau orang orang menterkit, namun bangun gini ketemu satu peluang kripto, jadi nara trip tuh. Tiga sepeda, itu kelihatan bu. Masuk sekolah mereka tiga sepeda, dimbrala. Tepora sel pada kalung itu hospital kita mengenal el tial el tepora pengar gitu kita kirim kalau kita sukum dia lumai eswel mau melip adalah kita bergerak dulu sukum tu memoita orang lagi apa lam sembal kita nguli eli yang memang betul eli aktifnya luas marah kan. Last week mabukel los. Bro Michael gini lah guys. Dia kan sudah. Mat ada loh marah. Mungkin itu karena kira kabelment bukti antara news itu mesaiga aku mesringi mat ko malbader ka. Di ondas los. Kami ada buku pola bangara maklisi itu kabelment. Dia kasih itu di mulai kalau jadi tiap. Kirim ngarinya ke das itu. Jangan. Aku mesela news kambis gerel sil. Tidak liud wige. Malaysia di meter. Aku daswen. Ngora mo kita armo ko om dasu wase. Rumora tirgan beredra de bela. Oke na rubak marmas wase. Ngaraw diswiul girela. Mental health dara armo ngaral syo dira ko melimilkal ay kam ngaral ay kami mo obora obli le mo gina ureri pulis obli ay kal mental health ma obli marro may ka ureri la democratic system hindi aruba ka de gedro ger tira syuga man ka ruba ge oger ni los ay ni sel los mana mo tak yo blumur bela ngaru magana lo ger ka siya obruba ka ay ka rimel mora deli ka terkaw masen eto Pagkumda sundim le subject matter, yaruba ka mo dia ka partner society. Ya kami isang masih tiel question. Ak mga yung nilang belum lima ng ukura. Muase ngara lira ruba kan gini la omali merom omali baknitel kar ma ngara lira ruba kara igal isyura ada na kitab terir mar magkakaroon ng hal kakuk moran mo olbi ang lulam dulu asing araw dusmil gire tinggal makitap teri lega soktang kanurs ngania tokol dila doktorianor sira san sisi atokora pandemic tial COVID-19 me kululu kami mo gerar toktang elak mo gerar YouTube elak mo kakargera mendengel larain ako mo isiksiktirin mo nam ta besul basyo you know yak mo yun din question na kabela sil over subject hindi ka ngarili ruba kargi betul mau makin rumah orang tasu. Ya, apa mau kerbo? Selora el mora buai yang masih. Tinggal ngal ke belam ran namo dia kalau mau kerja rubukul bela. Just because you ask a wrong question. Le urung kul gertir wase ngara kristiela. Agira ke trai. Itu kok letir ka ngara berdiri. Di siam dulu wase ngara ul ngara kristiela agira ke trai ra. Get adrasina di del gotu bi ram dot. Ya that's a you know, it's a wrong question for a wrong group of people. Kalau otak tiriran ngal gerbela ul moble mertil wasi. Ya bela maral digalo muyura rubul bel. You know ako di mun parise. Mo wila ka kasi. Ar merda dirgi tum la ngoy titirira. Yang kamle member sel gotl organization Mirura Youth Congress bel. Ako lum tera adro orion momrul. Akri member statement ra
a Pacific Rogira, ulma yudra, brula de campesa, no 25 years old. Que no llega Marcos a 25 years. Orsera a Pacific Youth Conference. Ingi ako tul mara ako tum sisig tira ko muna to aso lesi. Ayuda di yun mo 25. Marbo wala chance la ayuda mo yung. Leng akora o mesering hindi kaya other way laun mga luolura. Asyo ka ngargitum ka US dem wrong question. Ya nga di sige kita kami terakan gini sila. It bothers nga ka. Keluar ngalge del uya gal duka ya. Rubu benang mak. Iki tial witness rubu kul belo mal belakang dil lo lagi isra. Akle bela orgi. Siya. Kam namin mo sa topic. Oh, nga ka topic nga ka. Tial out migration ha. Di ba dir nga kan. Kailangan niya legal. Ngora dim omgoro niya dala ni kanil mutra dolong alam mamloda mangara. En mon mo recently mo soldo. Valentin mo sois be wila unga trul manglol mol ilang ngara training. Mak ti communicate tang ami makugen ilwa siya kabo brat. Ko ngara. Masih tiap bayot. Training na Amerika bayot. Ang kab siap tingil boy. The two things man na mo ngira. Na mo ngila health na nga ngila bank account. Gol o wala ka na mo ngila health na mo ngila bank account na. Wala mo dia kulingit tau do ka siya. Inawen puna ka besi. Mak blogger dia man mutul bebira adul tira adul o. Al sum soal lo leg de bela tu mo lo bela ang dire del shukul o dem elol mitalara ruka. Sel sum soam mo ang mo itirgal ngalgiran baraw. Lo obra school ngani amlim. Obo mo basketball ngani asyusir kaw. Obora school ami senting ora la schoolem. Alan cirgas em la afford ringi. At madala mas ila afford na dengi. Maral matibira blimi. Si em low cellphone. That's life. Ang ginawa na 6,000. Ratarak. Siya, nga, masadra high-end. Ang atikil ko di ko umiwa malingil. Ang ginawa nga rin siya, ulma, marjadar belawa, adiyakal, siya, pari o 5. Kau ma, biimat. Let's say, kau ma, biimat, tedil nga lagi. Pari o 5, that's average. Ulma, di ako subject, rablur belawa, tulu bergit. Ara-ara ang rablur belawa, ang arba pa ututin, 5,000. So they are living that luxury life. Ang masakal mo ito dimsa, darang ilang. At so magkakadidi nga na 350, tidibis ka 75, ako mo 425. Mawes niya, Amerika wide open na siya. Kerdi maran mo diya. Masakal ko na di sumod mo siya, hindi mo dispulan. Yan mo Amerika raka kambe sa ultimo diya stats. 150 plus. El ngal kamilil. 7 years from today, the 150 ngal ka school bela, mo hotel school. Yang elementary school ason sa orol matowen man mutul nga yang more than 23 elementary school. Divide by 150. Hindi 7 ngal ka imo school. Essential abay 200. Akong dasway ka gidel dia ka bulgul to ko lolokar mredela. Hindi ka ngara delin mergit. Agiril. El akil mutul lo kera mutul one subject. Ak mo iranios. Yara na taksa amla mo makito o urreti al taxi dili. Ito mama malasa. Mbay sida question na Moses. Si Pedro la mo la ek mura maria na taxi wasi. Al sumo mo ram tar musul ka minus 7. Tiyan discretion tirgay ng lula mo milti berbela rogil wasi ka mo rapitsi stidia. Lekora mo rar mo gadil bagi sa director. Ako mo siya ko ureng la di amsal magi postpone Suspender nga. ay gal suspender la ngul tirak amendment ra kongres ang nisbaela adal di merda de gid wasi oy dia pom musel la ere ka mo tirak lagil dim lang ari ako basin na mo dia ka sa tigar mo dra adal kira blur belaw mo galo mo le del mortira teraka to the point ngal bela di page mara so either ka mo na do 6,000 ubo tigar mur ko mam siya ko ramne subject na ka sa duli. Seguida, Branga, el Axel Dori 6,000, seguida Awaya Olgaile. Of course, from there, el Morbabe Malunge. Seguida el Merio, seguida Cosa Financial Stress. Hindi, nga kamlo dong okla.
so lang o mesa igel average el expense ra family gidele PPUC malu ma aralagal ma even loan ra bank el moram amlay mablay ya kada sab emel exactly das emel ba ngot lo ure ke to bangela in law sir kawan ube adra blimleng dia kam comfortable guk mo wida budget ra family raw o lagus pe seguido lo ur ditiagid se okmong baas maruba ka orior et reach segid and thy job deskum di imong other breadwinner a family earn a average of 15,000 per year, which is the average per capita income revelau. Seguida ular ang lagay ka iisal tuwab leng the money they earn ay dakal sabel afford el kervelau el pay expense live comfortably. SLYC edo mesa asimil moram rigel mal o wide open. Puno say wow mal quina udra vital bulu. Yamek por ser mal betul ka udra ni. Ngotaps. Ooy. Nabori apal. Ooy. Seguida amral ula kadang o ureng irmang. Le at the end of the day, although the alive brother below at time but the cash economy. Mo sa ko matat sa set mo ni tira. Taxe right room. Pero mo sa notice na nalbulgara nas ara taxan la suspenda maybe regel to ko ngaral bakit was ya suela di mucho Mario Uradan get ya ongeden onewan la presidente ibra presidente espera di suspenda la yo sé un día era un kit era mal bay un día normal la ada asuntos de despido mo gar 100 tras tierra Alam mo, ang yakul fuel mo, klaro mo tutaw. Nakal siya presidenta Senate o eso, nakal presidenta ng Pilipinas sa ngariya active to el que propose moblot sa tigil tax. Mabal simple to. Tiatak tial din na mo holdiura na mo war na presidente. Ang stop ringi. Hindi mo berkata, hindi mo ngin madagali, hindi mo subi, erulil mola o tuti. Ben pride kami wakili din kami. Kung mo eda stop ringi. Akmalo ay sa kami. Hindi ka matamal na tinahil narwala. So stop tiya ka subi o tuti sa tarap. Jam na madagal $8 million surplus. Mga kumes na Menurut ay merasa itu program dengan was ini tuh terangan mereka mak wakin boy metu dat matagen vela amsuba angara omera 50,000 mo langar tidak kamu bola tuh 6 langar tidak mal dia kan mau digerni Jumlah pas lah high end. belang digi lah terus amal beri rena me orang itu dua kami mutakkan stopper tiang mo ko sen dia blabo ka brap tembi mo di sa motor me yan mo tumas Ay, sí. mo rin le bas sen di mo isma So Mr. Ududong kita mal wala mula teme dala. Sí. Kada more said last round. Makamos ka erulbong makaw. Bet Yeah. dia makpos bay. Ang sable kambes o dia nga kalmutel di emphasize sigidele ito ko masing sina sabel lo sablia igana mirbera tara kabsei askumo kada maintain sigidele del will mase diagim choose or avoid the kamiu legi kuk na briusel moratara basyo kita compact kita stay intact di like you well said edel masada shobalo bantir ada sina dia katelmal matamal ra compact gid madonit ada merigel ado shoba gid madra sina namugera mutakeltal bulut mase asku menjaga diplomatic target masina at least open a trade and tourism officer sel bulu edo durtim uklemer gid open a trade and officer wartiang segid ilanga agid example la huriping angarngia diplomatic target ma mainland China di Taiwan angarngia trade officer tira mainland Manila to provide technical assistance ma grantel mortil
So why can't we do the same thing? Sige ta tingin kay Ma'am Saulo. So, takoy, Mr. Ugo. Ya, ngalis ko lo ay sa mga tulo si. Kaya ako tukso ngel sa alma kaya. Kaya sinan na mo si Maria Miguel. Aurora lang musika aldo lela do drasina. Sir, ito ada sinar elanga. So yo to da do di da sinar. Del presenta sinar elanga tingin bring na tingin. Malo siga aldo ulel. Ito da do da. Dire mla convince na kategi ito ko rakito. Kelo sin el tara role to da do. Billions di sapilo musika aldo lo to di seconds mai kan di to da million do da sinar. Il palmo tocar adrasina, il sorir tuo. Tugul mera, del bela usen tu asin Freeport el meringi das viada polisa sinal melgen. Dire mulko se segi del se tugul ngel adrasina no dibus. Tu agora no el merela. Dire lo segi del tugul se tira dire el volum. Sugum wo segi da adril me. Etli se buklo otilo ase. O mlamo dibus, den mirda grama graul. No dibusa di martia to o mesengir ela lengania imorar dira sira no dibusa tira waya lastir e quasi lo itmer la gal to ora cosa nada mo dibus marado mo quadro daria di government di lo to dilo tiagi no government no tiri ngagi ada no dibus el botiagi to ira u digas tigri mo masigi mal ove no tigri lo se norke malu karia Yung imo na to ko mesingin mal direl ko pungkat mo pertiagi del tugora ada mo dibusa ada sinal do peba bulwat oi kagi to ko mo bring le tigasun to mesingin se que oi te tira dream mertial mo dibus e pode dibusa ar que tira ko kan lugil to ko malo brasa to ko mo golmin di ko senaria bebe o grupo ele botmo kuma ada ta lu lo sigina mal I see. So, yung siguro, tawag ko rin. Ang tis, kulireng sila oversight hearing ra ulbira kalulaw. Ungora mo masar mo kulit el problem ra Ministry of Justice. Adim la kalo mo urarigal mo kulerul. Ako mula sa ombrigo la toko ra news Onutra dra media mangarian suggestion ortio sikam na mo gede la makarang. Maeli sila ang nga hearing ay ako messing na TV. Mula masarang ko lekwasi. Ay galo dengan mo mutra ba ala do tikam na mo kayo di ka ngoroel. Letika di mle matengel rogul wa gid mle matengel wa say ka priority tiyan bulo. Security ma safety ma justice for all. Siya gidel turm dos pering rogul. Edim na tumra avec le media dim sa tiya tiga low end del other belaw ngalage del mlam temal mlam isiksik tomal talamal mangubot. Bakora kasi kada mention ni misira ko nang setial lol oversight eli. Ak masih kami ko muaisen milingin mol mutro bom kayo di matamam. Tiga kayo di ka ngoro lol taklem na dir marulol taklem na dir. Dimla ka nga siya klun yolela alda do mlaringira. Olbire. Altang bolgir uriul. Di suma kamarale jakan merablim. Ilmlara school song ring. E ulabar. Ya omeng kau tok kada mamma dalam. You know. Itirgay ya responsible mo na garo. Other executive branch ang uta udusir all the utir. Ya ulgo mang ulwado para Ministry Justice ya nomor sanding ungit. Ay kam utru irakan monday. El dodengel was ya justice. Auspe ang iso. Kumilingi ra Vice Presidente Medor Madamil Duan. Agi makara. Kamis. Maktiwa si bom gargik lang ada. Narisel turm the life you save may be yours. Letir kasel at the end of the day. Itigal boy miltamal. Kada si ada sinaririt. Kama maru lamar mul mo kada ti. Siya alsumang semtiang ada ka enseringi. Gira la blur belaw lo to the executive order el creator nga kadir lo mlamo blal convince nga kambes. Ngariya special task force el independent body lo sigra solution si. Del sugo mandigaw mga teacher ka mo besringi.
Kau tian man kita ada oboradi yung balung ilar mo meramadap. Sauler por ahí hindi na di quick comment di ma-close at yang at yung topic. Sel to era igagi le Ministry of Justice akmal diaru to akmal ago besi. Ang blagatakal wasi Minister of Justice ma Director Pulis dia ka diga ioler retir. Le siya diga ioler wasi aigel maral mel matamal wala ka sabi address ren tiang mlamo yang alak kay di sila ano kira giril kira sel tal bakalmus amla yang alak kay sel doyson. Masay gid ya al dul wasi dia karolel adi imol el mre del remedy mre de unil remedy hacer la transfer operation sel morsel sel bli la kalbus el ngara adrong la iray ma ang esar hindi siya o ara $2 million so melan direk level tagi dolo ura tumle sila kung lamay warak ngete nak lo urung ida emder erura ya kaudo melat direk nom sa so that's one say gid mang wayal wase ala ka remedy kadi mang yung imo la talamal do si number 2 so rom dere outcome tial oversight hearing legal to el meldum agire de lo mes la sigang ngani follow up langi lel sugu mengdia tiagi del overcrowding ada kal address ngi ngara lo ngara belgul baru tiagi del public hearing segi dia amal important mang ay gagi del erul toy I hope pesel bol mrek tiang eng sebe lagu ka committee ra JGL la senate rugut makla report ngi magora recommendations ngi el guk mo kay dra process ra rel olbira kula wet help ra Ministry of Justice el girel tial Lorio Rabla Pulis. Merigel seral direct overcrowding. Abayden ak masay. Tirigel di misdemeanor. Tirigel di biltiga imol joint trabo ke tirtir mo kalbus mo to tirtir. Akabolo bay tra medal solution. Albor subject masay tra ngam kalbus dim li accident taul alubeng imol joint talubeng laadi bil telarap kularale imol kalbus mo to tirtir. Mano melo olir go. I see. Dia kom saule misen dia kom saul tede ruba. Segi da ukmo rogi ra program mergi de al Sunday. Galdi mo sa program mergi me igang mo program ngem happy weekend. Bago next week at melo babes. Di meritia ko man sula. Me igang.